Umupira w'amaguru ni umukino w'urukundo. Umupira w'amaguru uhuza ibihugu ndetse ugahuza n'abantu. Umupira w'amaguru uzana ibyishimo. Umupira w'amaguru ugaragaza intwari. Ariko mu mwaka w'1969 umupira w'amaguru wakoze ikintu gitangaje giteye agahinda kibabaje. Umupira w'amaguru watangije intambara hagati y'ibihugu bibiri. Iyi ni Feeling TV, isoko ubumenyi, aho twiga twifashishije amateka y'ibyabaye. Mbere yuko dukomeza turagusaba ko wakanda subscribe kuri Feeling TV, isoko ubumenyi, kugira ngo tujye tubana mu nkuru z'amateka. Muri Amerika yo hagati hari ibihugu bibiri byegeranye cyane, El Salvador ndetse na Honduras. Mu mwaka w'1960 igihugu cya Salvador cyari igihugu gitoya gituwe n'abaturage benshi, abaturage badafite akazi, bafite ubukene buri hamwe. Mu gihe Honduras cyari igihugu kinini gifite ubutaka buhagije, gifite ibyo kurya ndetse gifite n'ubutaka budakoreshwa. Mu mwaka w'1960 abaturage barenga 300,000 baturuka muri Salvador bafashe ingendo bajya gutura muri Honduras kujya gushaka imibereho. Mbese cyari cyo gihe cyo kugira ngo bajye gushakira ubuzima muri Honduras. Batangira kugirayo imiryango migari ndetse bagirayo n'ibisekuru. Nyuma y'igihe gito ibintu byatangiye guhinduka, bitangira kugenda nabi, ibintu birazamba. Honduras igihugu cyashizeho itegeko ryemerera abaturage ba Honduras kugira ubutunzi buhagije kurusha abaturage ba Salvador bari abimukira. Ibi byari bitangiye kuba ikibazo ku baturage ba Salvador bari baherereye mu gihugu cya Honduras. Itegeko ntiryarindaga abanya-Salvador babimukira, ahubwo ryari rishigikiye abanya-Honduras kugira ngo aribo bagire ubutunzi buhambaye ndetse buhagije. Imiryango yari ituye muri Honduras yari itangiye kubaho neza mu gihe abaturage ba Salvador bari babayeho nabi, bababaye, bafite ubukene, barira. Ibintu byatangiye kugenda nabi, aho abaturage ba Honduras batangiye gutwika inyubako z'abaturage ba Salvador ndetse ibihingwa batangira kubyangiriza, imiryango itangira kwicwa. Itangazamakuru ryo muri Salvador ryatangiye kwandika ubwicanyi bwari buri gukorerwa abaturage ba Salvador, buri gukorerwa muri Honduras, buri gukorerwa abaturage ba Salvador. Mu gihe itangazamakuru rya Honduras ryatangiye kwandika mu bitangazamakuru rivuga ko abaturage ba Salvador bari kwiba ubutaka ndetse ko bari gukomeza kwikubira ubutunzi butari ubwabo mu gihugu kitari icyabo. Ibintu byaje kugenda nabi, batangira kwicana hagati yabo. Mu gihe byari ibihugu bituranye bibanye neza ndetse bikorera hamwe, ariko muri iki gihe ibintu byari bimeze nabi, bari gupfa ubutaka ndetse n'imitungo. Mu mwaka w'1969 tugiye kubabwira uko football yivanze muri ibi bintu, uko umupira w'amaguru watangije intambara uteza ibibazo muri Salvador ndetse na Honduras. Mu mwaka w'1969 hari kuba imikino yo gushaka igikombe cy'Isi cyari kuzabera muri Mexico mu mwaka w'1970. Ibintu byaje kugenda bite rero kugira ngo umupira w'amaguru wifatira amarangamutima batangire kwicana, ubwicanyi butangire bitewe na football. Umukino wa mbere wahuje Salvador ndetse na Honduras wabereye muri Honduras, aho Salvador yatsinzwe igitego kimwe ku busa itsindwa na Honduras. Abaturage hanze ya stade imyigaragambyo yaratangiye, hatangira kubera ubwicanyi, aho abaturage ba Honduras batangiye kwica abaturage b'abafana bari baje gufana Salvador. Ibintu bitangira kugenda nabi, abaturage ba Salvador batangira kwatakwa ndetse abaturage b'abafana ba Salvador mu mahoteli bari barayemo baraye baterwa amabuye, ibirahure bimenwa n'amabandi yo muri Honduras. Ibintu byari bimeze nabi, bamwe batangiye kubura ubuzima, abandi barakomereka. Ibitangazamakuru byo muri Salvador byandika ibingibi byarabivuze, bitangira kuvuga ubwicanyi bwabereye muri Honduras butkozwe n'abaturage ba Honduras babokorera abafana ba Salvador. Ubwo ni ukuvuga abaturage ba Salvador. Mu mukino wakurikiyeho wagombaga kubera muri Salvador, wagombaga guhuza Honduras mu mukino wa kabiri, ibintu byaje kugenda gute rero kugira ngo intambara umuka mu bukomeza hagati y'abaturage. El Salvador yatsinze ibitego 3 ku busa itsinda Honduras. Abaturage ba Salvador bari mu rugo batangira gukubitwa ndetse abaturage ba Salvador bakubita abaturage ba Honduras. Bamwe batangira gutwika amadarapo, igihugu kimwe gitangira gutwika amadarapo y'ikindi gihugu. Ibintu byari bimeze nabi muri stade
rwari urwango mu gihe bitari bikiri umupira w'amaguru, mu gihe bitari umukino uhuza abantu, wari utangiye kuba umukino uhuza abaturage ndetse n'ibihugu. Ibintu bitangira kugenda nabi. Umukino wa nyuma gushaka igikombe cy'Isi wagombaga kubera muri Mexique hagati ya Salvador ndetse na Honduras. Salvador yatsinze ibitego 3 yitsinda Honduras ku bitego 2, mu gihe abaturage bari barimo gufana umukino wo kuba ibihugu bibiri ibyari biri gutegura intambara. Mu gihe football yari iri kuba intambara hagati y'ibihugu bibiri yari iri gutegurwa, aho ku tariki ya 14 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 1969 hashize ibyumweru bike umukino urangiye, Salvador yagaragaza igisirikare cyayo cyatatse Honduras. Indege, abarwanyi ndetse n'abaturage bagaragaye batatse igihugu cya Honduras. Intambara iratangira. Mu masaha y'ijana, iminsi ne yonyine, intambara yari imaze kurota, abaturage bamaze gupfa ndetse abaturage benshi bari bamaze kwasiga ubuzima, abandi bamaze gukomereka. Umuryango wa leta yunze ubumwe ya Amerika ukaba warinjiye muri iki kibazo, aho ku tariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere intambara yahagaze hagati y'ibihugu bibiri, Salvador ndetse na Honduras. Ariko ibyangirika byari bimaze kwangirika, abaturage bamaze kwasiga ubuzima, abandi bamaze gupfa. Abaturage barenga 2,000 barishwe, abaturage benshi barakomereka. Abaturage barenga 300,000 ba Salvador barirukanwe bavanwa muri Honduras, imitungo yabo barayisiga ndetse bamwe bagenda bicwa. Ubukungu burangirika buratikira, imiryango imwe n'imwe itangira kubura hiba. Ibihugu byari bibanye bituranye bitangira kuba banzi, ibihugu byari bituranye bitangira kureba na ingwe, intambara ya buri munsi kajiba. Ariko ahangaya yari ihagaze. Mu mwaka wa 1980 umubano hagati ya Salvador ndetse na Honduras basinye amasezerano yo gutandukana mu mubano uwo ari wo wose. Ibihugu byari bituranye bitangira gutandukana, bityo ibihugu byari inshuti byegeranye. Amateka inkuru zivuga ko intambara itatewe n'umupira w'amaguru, ahubwo ko intambara yari ihari. Ibintu bivuga ko byari biteye intambara muri Salvador ndetse na Honduras. Ikwari ukutanganya mu bukungu, ubukene, icengeza amatwara ry'itangazamakuru ndetse no kutemeranya guhuza hagati mu bayobozi muri politiki. Ibi ngibi bikaba ari byo byateye intambara. Ariko football cyangwa se umupira w'amaguru ukaba imbarutso, ukaba intangiriro y'intambara. Uko byatangiye, Salvador itsindwa na Honduras, nyuma Salvador itsinda Honduras. Mu mukino wa nyuma Salvador itsinda Honduras ibitego 3-2. Ibi ngibi bitangira kuzakaza abafana, umwuka wari uhari utari mwiza ugaragarira mu mupira w'amaguru. Intambara iratangira hagati y'ibihugu bibiri, ibintu byari bimeze nabi. Ariko kuva uwo munsi intambara bayise intambara y'umupira w'amaguru. Iyi ya Feeling TV, isoko y'ubumenyi, aho twiga twifashishije amateka y'ibyabaye. Niba utarakanda subscribe, turagusaba ko wakanda subscribe kuri YouTube channel kugira tujye tubana mu nkuru z'amateka.